Ekihingwa kya muhogo kikatandika kuhingwa omu ihanga Uganda kuruga omu mwaka gwa 1862 na 1875 kandi obwa hati nikyo kirikusingayo kuba ekyokurya eky'abantu barikukozesa munonga omu ihanga ryona. Bita habwa enshonga zitari zimwe na zimwe okuteganisibwa oburwire bwa cassava mosaic hamwe na brown strike virus, abahangu bakajumbira ebika bya muhogo ebirikubaasa kuhwera abahingi batari kuteganisibwa munonga. Nikira kukwata oburwire nagamba ebika bibiri by'oburwire hariho brown streak virus na cassava mosaic. Ebyo burwire nikira kubateganisa. Obwa cassava mosaic muhogo nekira kukota. Then obwa brown streak nosanga muhogo eri kuzunda hansi na nosanga yayoma yahweraho kimwe. Osanga emizi ya muhogo yazundura kimwe. So chendi kubahabura batahinga muhogo yona yeba kureba. At least burka ishimire kuba nebe nyine kiti cya muhogo. Nangu waza kugerageranisa ho nangu no bwira bakaba bagigema bakaba batera abantu ngo uburi umuntu agira ata abyare ekiti cya muhogo. Abo kwankije kiyamba umuhingi ningasho omuntu ogu umbwiro bwenja. Ekihingwa kya muhogo ni kihingwa kyonka ninga ni kihingwa n'ebindi bihingwa nk'ebihimba ebicoori ninga orutookye. Enshonga habwenki abahingi barikukihinga munonga emaraho obwire bwayo emyezi 10 nono uyisharura muhogo yawe konkana na emyezi 6 nwasa kugihayo omuntu ariho. Twine ebika bya muhogo byo tukuhinga ebigumira embeera eyomushana oburwire na cassava mosaic na brown streak virus. Twine ebika abina bibiri. Muhogo ekabekera kuteganisibwa oburwire hamwe n'obukoko ekyabakugu barikugira ngu kikaba kirigirira miringo y'abantu babire bakoresa omu kuhinga muhogo okubabona. Konka hati hariho emishomo eyokuhwera abahingi okubine kuhinga. Omu region egi production ya muhogo ekirya hansi abantu abingi muhogo nubagirebera okugirya konka itwitwe mpahanka umurimba Rome kakanyo muri kachika tukatutireyo omusoro muhango ekazi 3 za muhogo kugira ngo abantu babyare muhogo abakina amataka. Nubongera bagira ngo kuhinga muhogo kikabire kirungi ngo konka katerekayo kakirya hansi nangwa n'obutabaho okupeningo butari kuruga he kushanga tubasa kugira okutwaji preservinga ekabasa kubaho n'abahiro no bakajubona tajya ngo abantu duguzo hihi omwe bakabura kugitwara ukabona ngo kubona bagihiga bakahiga kubi akwana reba kiya cyarugwa kama papata kama muhogo roho akakisigera oyirehe binte birukurugo mu muhogo nka office glue waraj hamwe na sanitizer omuchange cyaburenge bwizoba muhogo nibakigitwara nke cyo kurya cyonka konka bwa production kubikirinki kigumire abahingi ba muhogo kwerundana bakakora tukaza revendije yaki ya via addition kunko mbwiro bwa hati tukirya skereria yo kujya turya food security. Enshuminche hingwire Minister w'ebyobuhingi Frank Tumwebazo bw'abana arambura abahingi ba muhogo mu cyanga cy'amatemba gihanga akaraganisa ngo mbwire butari bwahare government neza kutandikaho factories zirabe nizikora hari muhogo okugira ngo babase kongera ha mutindo. Aha bwa TV West nde era akiza.